vas ponovo, u stvari u novoj epizodi na novom kanalu BosnianGamesES. Laga. Malo. Meni malo puno. Jer on... Bez. Na B. Čekaj. Ja bez do sad čite. FPS mi... Odmah ping 14-13. Joj bre. Gdje si? U našoj bazi. U našoj. U evo ga gore. Odmah me. Odo ja od vas. 13 mi ping. Če meni ping FPS. Odmah ping hedio. Ne možeš pomjeriti miš. Što? Ja okrenio ono nakon pola sata. Vidi Jelko, evo mi iza. Lagal mišta. Haj ubi ovog jetać ga tamo. O, kako je laga. Klaj, ubio sam ga. Ja na delić. A daj... 13. Jesam ga. 14. O, brat. A ja sam to rodio dole kad sam igrao sa njim na server, znaš. Aj. Lag. Kako sam ga slagu. Opičio ga slagom. 15. Evo ko lagal mi kad hodam, vidi. Aha, gledaj. Evo me. Ne lagao. Jer me, ja ne mogu pomjeriti miša. A daj, vidi ubio ga. Ovo je heda. Ljudi, morat ću zapauzirat malo snimanje dok se Ljudi,